O uria matuko marathie na mbere noguo njira mwanya mwanya cia gubanga uciari irathie na mbere na guthundurwo naguo uhuthiri wa njira ici ugithie na mbere na kuhimbirio. Kuringana na uthuthuria uria utabanitio kaunti-ini 11 ni gikundi gia Performance Monitoring for Action unyitaniri-ini na Ministry ya ugima wa mwiri, uhuthiri wa njira ici niwongererekete kuma gicunji kia 39 mwaka wa 2014 nginyagia gicunji kia 33 mwaka uyu, undu uria ukuruhanitio na uhuthiri wa njira cia kiiriu cia gubanga uciari. Lakini ile muhimu tumepata ni kwamba 2020 kuendelea 2021 ongezeka ya kutumia mpango wa uzazi imepungua, imekuwa stagnant. Ilikuwa 61%, iko 61%. Ilikuwa 46%, iko 46%. Kumaanisha hiyo mwaka moja hatuja kuwa na improvement. Uthuthuria uyu niwonanitie ati gicunji kia 56 harĩ igana ya atumia kuma icagi-ini ni makuruhanagia athuri ao mibango-ini ya uciari ukiringithania na gicunji kia 48 kia atumia kuma matauni-ini. Na wamama wametuelezea mabwana zao ama partners wanasaidia sana, sababu hao wanazungumza na wao kabla hajatumia hizo mbinu. Wanajua ile mbinu mama anatumia. Ukisema kama unataka kwenda kuchukua hiyo mpango wa uzazi, bwana anakubali ama partner anakubali. Na tumeona hapo ni kiwango ya 70%, over 70%. Kumaanisha from the opinions of the women, the men are supporting. Hari kaunti ici 11 iria uthuthuria uyu uratafanirio, kaunti ya Bungoma niyo yatongoretie hari uhuthiri wa njira itiganite cia gubanga uciari, nayo kaunti ya Kiambu yari namba 4 hari uthuthuria wa njira ici. To now invite Girifotera Kameme TV ritora kwani Wanjiru Aforo. Dr. Stephen Kaliti from the Ministry of Health